Bir 1997 жылдан бастап біздің кітапхана оқырманы болғансыз, 15 жыл өтті. Біздің оқырмандарымызға қандай тілектеріңіз бар, мүмкін бата бересіз жақсы. Көзім көретін уақытта, қазір көзден инвалид екінші группа. Бұлар кітапханада сықпайтын едім, кітап оқып, мен оқшы шамасы кітапқа өстігім болды. Оқып. Енді жай қолыңды жамағат, Алладан болсын шапағат, Алланың досы Мұхаммед, Мұхаммедке bizim бет, Мәдине'де Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Бекет әулие, Ақтөбеде Бек Құлымен Есет әулие, о жарылқаудием құдірет, осы әулие әмбиелердің көмегімен осы балаларымның бар тілегін қабыл ет. Ya Xudayım kabul et, ne tilese əzret, balada verip bayandı. Yarılxasın kudret, çalğında kendirim bulmasın, bastarına unup bağdavlet. Kabul olup bul vatam, eşin tövüsüz göjet, gelinlerin olsun ki elimde. Vermesin konaktörüngde, o söze versin nesillerin yekpendey olup yeginde. Baladan tuğan nemereleriniz jigit olsun kolganat, dost oturgan cemaat, berinde bol salamat. Hayırlı östü mal verse yetimiz var kanaat. Bak karasın, kıdırdarsın, evliyeler koldasın, bir Allah'ındasın. Her kaysının dastarkanların bol, nesibelerin zor, ömür yaşların uzak bolup, kosakların bilen kosagarıp, Allah Teala ömürlü şümürlü olup kocasın. Sol ömürlü şümürlüğün ortasında tatı, tette, zor densazlık bunun. Solardan kıldığına toymay uzak ömürlüsü kocasın Allah Teala. O yaratuşuyum kudret. Ulan bulay eş yamandık görmeyi kocasın Allah Teala. O yaratuşuyum kudret. Ulan bulay Tavustan tavustan zetiver onu tilektesin. İlahi yevmin Allah akbar. Amin. Kitapxana деген халықтың көзінен шығатын нағыз жақсы жер болып білген адам